kakra edi kan na bi okuku chance no kra no wura lan onyanko ho only station zalan yanko from onyanko from kra no ole nam 27 dia na chese wa ibi e ko su ye no te obi ba no ka che osu adi we na dia wie na nso ele nam 34 na se ye busa se na se basket ye san to aba ne second round o busa dan ko busa second round ana already I was I didn't know busa second round I just say Adea no course second round the bem dia na just say kunti bindi nkunim feko it is the second round the bar dia na delegates there say second round bomb to amala na just say it be a first round for no kra no obedi anan ko beta so beto amala na di bintia me kan say say o hwe ko na 25% to and they show me undecided. Is that not strange? Yeah, it's very strange. 1/4 of the people are refusing to commit themselves. Over 1/4 of the people are saying, say, Ninye Magi. Everything about the Abia, not just MPP Rubunso. So, in Titani Pass, nearly 25% don't so many of my being. Sebi, made a mujiri of my being a gentleman, or Mopuma, Chedia gentleman. It's in the terminal. Again, almost so many, no, or my dada at the date. And don't see Musa Danquadiano. I shall inquire P. Na, and they answered any my yeah, no, so it be your far. I sent you far. You maybe. If he has yet 2 on the sales, we are yet. Sorry, review. The island, they said, oh, you make money. Coffee. It's almost what you survey, maybe. Okay. Ya Bobia Samuel Asia no pay. Anyaminto Zupangu Manamontio so. Ya Bobia Samuel Amoten in Canada din Samutujano no say enye husa about 25% undecided. Na Musa dan kwaye bomo na Asia Sabe County ne na borom kakra. Na nsema ebusa no. Na ebusa no ba ko mienu miensa bi no so de nkyeremu aba. O say Busa delegate said na se koba se first you to first one no na first round will be enya na omo ko second rounder o say dodo na se second round ba mu dia ombeto ama alankojo kirematen abai so ne ma dia dance say anhwa ombe second round why and a second round no dia ntine memo ma to ama kojo alankirematen na omo ntoma ba omia na is it possible say akobetimi ahura dikan a obenya 50+1 eno mema na jump the Rubicon ana entimi masosa MPP elections no is heating up day in and day out. My minister is for to change komo emra na ye bad Akye Abia say that Tom so my brante na want to say obade na dumo papa bibia boko obade na daroma bibia boko square man pon so ko say bibia e kama me adum bia so ko so kama pa my intel from Semens yo Omanhene ye bedo ase na onim say morning show for ni nyina no wona e chancellor morning show ni nyina chancellor me baby am kwade na me pa mete wonka ho no na no odin border no so sampa no na am say oh we dey me science chancellor ba ko pe na Omanhene anopai ye be tie for na ahwefo so ya mo bibia kwa aba e dey aba Semens Herbal Clinic ayarasabia yo kumase asokoro mampon na yasa ka se ye nyina kurowura opim so na anopai ye so nkwa so wada wo mantini ati baabie onana nom ye sori anopa na se ya mo odi enhirawa ye kwa enko ti wada roma ye sre ni die kasa na Semens Herbal Clinic ayarasabia da bia ye betena ha ye kase se watini na wo yade no eda so tew so emfie be de wo ho na wonya ho masibra anase wonya ho ayaresa baabi a wo so ba ye Semens Herbal Clinic ayaresa ye okumase asokoro mampon ye ne asokoro mampon rural bank no e ye opposite me pacho se ufri krom na ekwa kajeti amesro bra Dr. Mensa ubeti se ye pai mampon pa koso frosa kan ne bi na bra besi wo Roman asori dan anase station anase baabi ananas okoromampon hene statue ni si no uduru ho no ma no obusa Semens pacho sima ba ko pepepe on be kire ho no waduru ho ye ne asokoromampon rural bank no edi nhwani mu that's right so also free nkran kwa so a
brabesu okwa me nkruma suapon school na nim ho a tech usi wa fra so korema mponka ye ba besi we anim ho dan fita na obi besi glass nko awa anim no e ho na ebutuo okay na de tene say o man ko frefre pi o se me yade manum nro sa nso enko na be pesa meka na me san sisu biem say ye o yare bebre a ni nyina ne sentence ana say ne sentrene no esese pa bi okra the same sentrene na na behu nanso se wan hwe ni ye na ye wadwen se oba akototo nura na de ohawo ba eno na obi ti ba bia o se me nom haban nro no ama me sawa na se me kidna say ana se me brebo ase me pa chaw enye sa na tie de tene se so ba semen se ba clinic ye ka chaw se ye proper diagnosis ye hwehwe ni paduanum ehunu se yade we na aya me ya fe ye hwe courses no courses na kire se yade ye we enuro we ne o se ye de ma afa ye hwe u stage a wadru enya so fiti ya ne ye start ya ma wadru da bia ye ka se all sakra no ye fa all sakra keka all obi wa ne de ne acid reflux obi won so ne de ne helicobacter pylori eye moa ene de aba ti sa bacteria ne mienu na wo sa wo hwe na hu se edro we na wo sa me de ka no afa obi so ha ne de no sabi eye wo so feje eye ni minimum ha na eye enti untimi nkofa se de mpanifo bu be se ye mfa hwempo edro emfa nkosa na nta no untimi mfa wo so feje a wo sa edro enkon nkosa diodo na wo sa sabi wo to kwan ne de no eno na tro se semen se ba clinic ye san hwehwemu we nyina hu se yade we na ye na enura yesiesie no ne de ama obi se me didi a me aduane ne shamanu ana me bo esehye me na afi me bo fono me owura bi sa wo se watentesio sa sabi manu anopai watentesio sa odum nsuo odidi o na otentesio na wadwene ho a wonte ase wode akọ hospital bi akọ na ye diagnose say ulcer ewom say ulcer betimi ayosa not knowing say na de ye no na a serious complication na no odin pa say na a throat cancer na ye no na so no na adwen mu no ono nim say ulcer and was started so numro this say oba semen se ba clinic na semens for abua amu hu say yade no we ulcer we cancer and I say we say typhoid if say senchene da bia ka say san senchene nyina da di wo sa yade we mu nyina obu ha no o complaining nemfe afa na chiri kase no emu ya ne jaden den me pa chaw sa o hawe yade bebre ne betimi asisa obi nya typhoid etimi sisa malaria we betimi nya sa hepatitis I've even cry sexually transmitted infections bi wa syphilis ne chlamydia na gonorrhea eno so timi so mfe ne mfe sa enti na ho na nka say me kototo nuranom bra semens de number no na de friend na ye mau rundown ye nche kwan obefa so a obetimi aye sa test that's right 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 60 60 61 61 afei 0205 57 35 55 0205 57 35 55 numbers we mienu semens o frɛ anajo anopa wa wiao ye beje so wo yade ne yesese de sitie bia enam yade ahodo ni nyina gonorrhea syphilis chlamydia genital warts me se fabra semens HIV me se subiem HIV hepatitis B wo ba ye viral load ne de amount na afa ye hu se stage ni say na akoduru enuro no ye siesie ne kama na o man unim de akofa ba ye se ade akofa juice bi de aba okay na juice no natural juice enuane na da bia wodi bi wo fie no enuane na wodi bi no cabbage no ne ade no ne akeka bom ene ye de ayesa juice no wo ba eno ne de edi kan ya de ma obi wo ha ba ye onom juice na ho na ne hawa o de ba ye no yade na ete ne so no ho na wo hu se ensankyerene ne bi kofom pa ene na kyerɛw sɛ onyankopɔn anye Ghana bro wa boye niema bebre nanso sɛ wonimu de a eno na oba semens a yɛse yɛde adidie ne onom ho akwankyerɛ piu so efisɛ da bia yɛ kasa yɛ yade no ɛyɛ self inflicted yade no ya na yɛfa ma yɛ ho so yɛ lifestyle yɛ niema yɛde yɛ ho ni nyina na yɛ yade a ɛyɛ no dodo na enti wo prostate ya show catheter uba semens ye be catheter na to hama eduro na ye de ma no e ho na ye yi e de ato ho ama na bibia akọ kama de ama
malaria nom ulcer nom de saa yade we mu no yete ne te emma semens nsan ko fie biem na o ma me sorry kra no na wa unim lawyer yi edro agan semens vital herbal mixture and capsules semens vital herbal mixture and capsules edro we na ne mra na de agan no en na bi say me pa cho mo fa jiutu no nka ho ma me adenti na ye jiutu if say oba nom na be ma nom so we di free infie du nwotwe sadro we ebe boa papa so ye be ma sabi anopai why emre e wo mpem me pa cho ye be ma wo ba bi ntimi nwane wa ahomate e ma mfa wo ba bi no enwane wo yire e ma yire nsore nkopra de na tese wo mema ye no e wo fom anasa atosini kakra o se be ma de wo ye be ma brem wo gina mu na obi aka se we de wo ye be ma na we de o gina na so na afei o yire o pra nyina na oto aye yinwum de mouse ha na ahye nyankopon so de anu nyam fi se nyankopon se be ma e na eye fie ni ti enti se utimi hye be ma anu nyam sa na so yesu so ani na yesu so ehira mo na nhira na doso enti be ma wa emre de mesro kona koto aduro ni bi afei so oba sabi oni atenka why say do 40 o de oda hot team kaja emra be ma no wa de no oba honchen no eni kwan se o da ho sa o so okeka ho bibi etimi pusu na ote de afei so sabi oto ase na twetwon sciatica ene wo so kona koto aduro ni bi na sisie de me kan na ma sorry eno ye no beto ntia de nti na ye se ye no to ntia aduro we na Ghana the whole Ghana e kwa Africa kra sisi a agidin e wo sisie hwe obi a ne sisie na yam Semba Africa Award 2022 Best Weight Pain Product of the Year Semens Vital Herbal Mixture and Capsules nti ye kan ye se ye no to ntia so so sisie oya se unkonya accident ema o kasa emu mui e na ye oya ana se wo ye bema wo bema no entini bia ntete wo ho a wonum aduro wo ya wo se wo hunu aduro no se de sitie pa na ye se wo to ano afre yen dosage ne ye de bema wo if se de bema wa ye mre wo mpem benom no nya sa na oba oni atenka ana obi a ne sisi ye ne ya benom no tu frɛ a ye number no so a ne ya boa wo ne ya kyerɛ wo se de obesi ano no pepepe na ye bema na apese ogina so instantly a ye be kyerɛ wo se de obesi ano na bibia koye di ama wo na emom wo prostate ene wo sugar wo sora yes raw me ma waduro na saa ne ma mienu we enkofom ansa na wa hya ase anom so ye be ma no eno na be hunhun susan so pa 0240 0240 61 61 60 60 61 61 0240 0240 61 61 60 60 61 61 0205 0205 57 57 35 35 55 55 0205 0205 57 57 35 35 55 55 Chancellor uni nyankopon to asombo adwuma e ma o man me ko wuo na me din do so e do so papa so we o man ni nyina hene o e wo morning show mu na say I say Chancellor thank you
67 Dr. Amuzu Herbal Clinic, Mauji Hiyo Chalo. I feel like I can't me. Oh, my bread. Nikano Mauji Hiyo Chalo, simple say ya. Mauji Hiyo Chalo. Go first last name was Mauji Hiyo Chalo, simple say ya. Mauji Hiyo Chalo. Have a nice day. Mama, your birthday is now for me. We are. You ever tell Sompa free Dr. Abe Honomo na Yadia no Yadia here. Oba Papa Transi and Sompa no be catch a wasuma. Or you ne Mocassi, I said, a brand here. Over to Semina. But now, tell me, 22nd Electronics, Sunyani branch, Samu Temia. Ya chacha munyano pay. One more Sunyani importer munyano. Ya the property electronics aba. Cocoa board runabout. Opposite OA bus terminal. A honomo and property electronics. Yabe be branch no kama. Adea Mamo. Namusu. Namubusasa na dabena property products no. Ebi bebe sunyai. Adea ba. Odi o dia ne se unya bo ra ba bia me kan ye no a wokwa akoje odi e dia na akoje air conditioner say inverter say Wi-Fi wokwa akoje chest freezer deep freezers microwave ovens blenders washing machines cookers no ene bi bia electronic edino don't forget property that is the brand and no one bia so agia tomu nankadina Hamilton and financial so entim so as the brand ambassador anopay one more sunya mo friend 0273 260606 0273 2606 606 027 260606 Kumasi 0500 309 309 0500 309 309 and crying 0508 107 337 and crying Obomodin Alfra 0507 107 339 Nabi Bianya Day and Koso and Famau Obetumi so afra 0500 309 309 0500 309 309 Woman so asemi the birthday Ebra Usisia and ne Pastor Emmanuel Frimpong of Bread of Heaven International Ministry. Oh, okay, Frimges. Wow. From Yabrefo Ajaman, CEO of Sapphire Gardens. Oh, Frimges. Pastor Emmanuel Frimpong of Bread of Heaven International Ministry. Today is a birthday, a glorious 63rd birthday to Honorable Kennedy Omanhene Yaw Japan. And then from Dr. Blessed Foster, CEO 21st Clinic nationwide. Blessed birthday to Bridget Yabua of Asafo. Fame. From Chronicle, Kofi Boakye Jr., Otafo Municipal. My dearest son, Christian Obeng Boateng. From your mom, Comfort Kwasin, Ejra Fire Station. And the happiest birthday to Mr. Abeku of Accra. This is coming from Apia. Peter, today is your birthday. God bless your new age from Evelyn. Happy birthday to sister or sister. God bless you from your little sister Angie Baby. Dolphina Otenewa of Adventist Preparatory School, APS, Abreport Junction, and Abushen. From your dad, Achemkwa Nana Kufiasari of Wuntumi TV. That's Achemkwa, the another say, Ufri Chebi, Achenkwa Numbremu. Richard Kwasia Sante. Today is your birthday. Second Vice Chairman, MPP Swami. Yabuama CM Trinkwa. Afei, happy birthday to Comfort Ajiman of Entonso SDA Primary School. Richard Mensah of Ash FM and a way back. Detective Chief Inspector Stephen Apiamponsa. Today is your birthday, and this coming from Yabuama. Detective Chief Inspector Stephen Apiamponsa. Okay. Yeah, sure. No, they know Paul.
C2 mi mwache o. Bro. C2 na te say. Boko peja me kakra na. Be ya 17 ye. Afa dia ote. Afa da bete kasa. Ara no mete na me nam crime me sha billboards. Nam se na C2 adai dia na asie mi kobusa ye se wakofa form say. Emra so say MPP for to abama o. Na o se o my Ghana. Minimum kakra but when this one hu there em say 1 kire me da. Enti e bo mi pusa. Na but for say oba ko adwaye na ompie ya na oye ne hu yiye. No kura say dia mote no komasefo. O dia o ma hye kura de ko anya interview kura de wan hye kura ka me wu afiri ase. Because o dia Kesben, Temo Kesben ni wa na di adwuma ye. Enti na me twen say aja me woni kakra. Enti na mati woni mani age pa. No kura be 10 days ni na MPP kuo no ye nyina kuma se de woni say ye di akirache. Na de ko ba me say na do dan ko akufu ado. Adwuma papa o ye wo Ghana ha no. Me gitu say yakwa wieye. The MPP body for trans say AC yini pa foforo a obedi party na nim aba sa no na che say me so ma ho de on say me nia on say me na me Ghana national institution go like me na me national president national president mo with over 4 million people garage association na e ba me fact me ho say na ko be bia hu ni padodo a ehemase na me hwe ye na che say ye yakobe 4.5 million e data no we cry call 7 regions. We must spare parts for about so can for company at the day. Now if you go there 4.5. It means me call no asema da one no o me share man no say but to port and no me you no ma wo bre o mo me ko form enu ntino na ke say abasa no say na ko say ayedin nti o mo suma me say me ko na me so me ko gina bi na ekra fast o mu yi no ma o mu ntimi yi ene ko ekran so na ade na be 20,000 ene oba na ko 40,000 enti o mu yo ma je se men ko na me ko gina bi na me so me yin fru mu ha ni amane kakra mu enti se de o ka se me ko fa from be 10 days ago ni enti me so me gina bi na o fa form no did da ben party na over file nomination nomination is say na wo kanu oye mu kra me stand late kakra na basa no ntino enanu ya me say party for atnase ama omode endan kakra ka me say ye de call on the 3rd July. That's right. Abana say ntino 3rd July na this will be a be fanadi nti my imagine say on the 30th no na me so me de media be ko na Omanhene Yaw no America say on say party no pedifo bebre wo mu a I think we will have a man as a minister, CEO near the Adenoa. To be a Kwame, I am in Kakra. It may imagine some bar. Over upon TPR, let to 10%. Now 10%, you know, there is 5% from my council of elders, 24. No, who are Missy Penny be by free president before time, no, a minister or by a service like the kind of like him. We are party for 24. And you know, about the silence, you know, 5%. Number there 10% no ya tier 5% council of elders so na ye the communication team no a mo ye adwuma no obo pon adwuma nwumre ka akro de ko fie kro eden ye the 5% so about communication team no be boy adwuma enti be ye welfare te see pa minia we my party from police station to the top ni nyina obo hu say obo ko ye to abodo amabi mu a bibi crazy ayen kai no enu tie be ye welfare ma sankofo ni nyina say the party no be nya modern because akonya to a say the nanado zankofo for we see di akonya na ya akono akonya so di ni epra na kesa ya akono enti no na my imagine say me de nimi die kakra me wono me ba de ba support na ma me kan sem pitu abi nchiro atira me nimia uhwe 1957 Amen Kroma ebe independent no 1958 Ubakaya, Ethiopia president, Harry Sarasi, Ubakaya. Hey Salasi. Yeah, Harry Sarasi. And the Kwame Nkrumah, I call him for catcher and say, Harry Sarasi, you go Britain, you go free play. Free play me, you know.
And this is Ethiopia family. Ethiopia near Ethiopia Airlines. And a Ghana so near Ghana Airways. So that time when I'm saying no Akwe Kakra. Boakye is 1978. Na Ghana to me fly from Ghana to Maryland, New York. Let's say Boakye is 1998. Na Ghana plane no near the $65 million. And I mean who can say plane this airport. Ethiopia Airlines they can say and then for 1 year 1999. Of course you see Ethiopia Airlines play Mako 67. That is 1999. The new can say play 127. That's one could play you know. This was like now me because Dubai could be 1 week. Dubai me could pay back. But see 1999 or I say 2000 na Ghana na Ethiopia Dubai almost $4 million per equity play 4 per Pakistan. And then make us Dubai play 165. It be when say Ghana no say nyina kabo me ka say pia Ghana no a e bit makoye nim. Okay. If you make Ghana for ne say omuntu abama me. No omuntu abama me me dey be gitu me say ara for na ye kan I me fight no go bebrebe o. Say government bi awoba me ba be try say every rich bia no I empower nipa mako as a businessman. Na businessman no ya empower omo a papa ni here bibia na I think say we rich way no share we $1 million we $1 million e pass no e be ma government no say o might be a business can wo ntimi ko woni money ye aso bo say o man na strong it me put try see bani so there me gitu me say yakopon ya adom na o motuma me a me gitu the first five no we dey mark on me can ho bi okay and I'm from me you know nana mame na ase na me fa usi ana emre pem no ye be sa to aso me da sipi nana pon na mote ne nka no se ono so so akofa no form na ono so de ne de epem so saa na bibia etie na birthdays no me de bi be ka ho enche bia em so mo ye ho adwuma ntie ba ma me nchia no kra first ansa na ye de infoni no ato ho ye de infoni no ato ho onye busumuru ene ajei busumuru ene ajei yaw ene busumuru ene ajei ne birthday o nana koben hene yeah nana koben Teresa yes director of culture yes at the presidency ne hukani koben hene omo ye ho adwuma de ne phone be to ne ho fe ne ho fe eh nana piao nana koben hene nana trinkwa busumuru that's right and then there ni nuanom asa kona wa London na wa babedura na ayi abrankese na nyamiani abrankese na nyamiani wanwa pa na last the birthday June 4 for say June 10 nana meka say moti amonka nana birthday nanka ye break beba nana fi we dia ye wuso nana ye ne lunch nana ebi ana IMF ni dia banana de IMF okura na obenya bailout nana IMF na ni 1 year oh no we didn't spend some few minutes now when you bailout we dey catch us out nana bracket nyame ni ohene se mema ogrom pa na ayi ni nua baako eze atwema kwa nwoma ono so young man bi ono so ya kama atwema kwa nana atwema kwa nwoma omuye mane ye fe ayi sabia kru from nana busumuru enim ejei nana busumuru enim eje na chese kwesi eni yebo ade ni bi enin okay enin ANIN yes okay koben hene that's right oh yeah nice man say oh yeah na woda pa na wa onua ba Joycelyn Murphy ya Grace ya baby the birthday ya baby say wa wo fa ase ene ne birthday nti
kuku anu mo ye ho adwuma de abro na sa ama o ma nya ama dia ene wasu bebu Abe Herbal Clinic mami abe what yini ne cha fe kese no se memfa ensha branch na the man with the deep voice also you bush for your boy the voice ngwa na kumi o opone kakra mami a o get it in the radio also to for your go boy ya mama ya duro ne be ye we why rabe so le jabo ga de woni mo mami ti alo pay Omanhene ya da ase ne ati for ase Alright, there you are. Bobo who for Jano Pem da wase se wa yima ba se medi wadwuma. Meda hinta se ma wayare semu enkyere omanfo ne atiefo nyinara. Ogidi no otwa na momba wanyankwa ne akomesan ama wokra no nipadua Yesu di muti. Amen. Amen. Odofo anope Adea Herbal Clinic na wote yenkan na ye wota no so apatrapa new site. Boakye kwantempo no so udru eho ana kyese waben yaso ye ho ane sa apatrapa junction asem na me no wo kan. Your telephone number says 0243 345 392 0243 345 392 0506 460 208 WhatsApp near 0506 460 208 share honey any common twetwe komo na wo so how bia na be ya no e de amount Adea Herbal Clinic awoti enkan machirim dada se yotano so apatrapa new side na Omanhene ene yare a ebuso na omanfo ako a enko no ye dada ya ka kire o hwe mu mapa ye yenti no yare bia na ya na yetimisa na no na manim de no ekosoro na bre nyina nso omanfo dom yare saba ana yare ahodo ne ba yetimi edi ho asem ede ema won emmoa ahodo a enya kwan ewura nipaduanum se bacteria fungi ne virus ahodo bi kwa parasite so nso ahodo edinamo abetra nipaduanum edidi nipaduanum didi tissues ahodo num empo yankwamo aboa nipaduan bo ho ba sojafo nipaduanum no otimi na odi asie na buruso mpo a wodom so nkunim no eno na ema yare ahodo ni nyina no ebi atena wo so ache eti usisi yare wannom adura odofo enya de se etimi akọ kire se emoa no abroso edidi mu a ma osisi ni mpochia na echia dan so onum aduro de bia ye mo akwankyira ahodo ye ma onu ahodo ye tufo ahodo nara nanso enya de se ensakraye biara etimi aba obiti aye ne yasa enya de se otimi enya hoto ewai etena wo so enye ne wabọ wa abo odofo mese bra Adea Herbal Clinic anopa woti enkan yenye hwehwemu mapa emfa ema ne ehu se ampa infections ahodo na mo aye kan ebi na etima akowura nipaduan mu ana oba opa wo wonse wachire wabre ama be ma impo ho ya afro no oye gya waware ane sa e de awerho ne esun na eba efie ho a bra Adea Herbal Clinic na yemmoa na yehwehwem emfa ema obisa ne de gonorrhea wose white ana atena no so enu nti ana woni ntimi ma oni ne kruhia na ensuo no asan ba mese emmoa no mbedi wawu on betena mu adidi nipaduan mu a be wiase no odofo na etwe ede wakowie ense do bomoden sa wodi wani ebekire tano so apatrapa new site apatrapa junction Boakye kwantempo no so eho ana ba beto Adea Herbal Clinic na infections ahodo ni nyina no yahwe ede hu dwuma ede ama enso America mo nyina so awsisu dia se dodo na ebaaye na ye mo munro bi no yehu se ada ne eba bi sonko adi ewo nipaduan mu a afei enso ahodo a epiepie fa nipaduan mu no omuti wonu po na onim se bibi sampo ana edokro no editi na American farmers Adea Herbal Clinic ho na oba enhwem mapa no ebeda adi ne enuo no so de eya biduro kwogin a eda sonko a obi biara eni bi ewa santimam ni Ghana mam ni wiase nyinara etia de na ade ho to so a ebeboaw na infections ahodo a ede one area no atena wo so a ayekwa ankro no ni nyina ebetimi afiri ho ede amaw enu achi no yesa sickle cells ewiase nyinara ya na yesa nansa TV station ba akrom ye documentary bi BBC for nso ede ba yesa de Ghana ha emponko ano enipa be 17,000 ana ye wo mo afibia na sickle cells yade no yenya bi ewo omunipadua no mu enye abonsam yade se ne nakane no yaka etie jankola mebre kwan ewo kwambone so no ene ni abeda edi ne se eye red blood cells no se enya frama emfa nya adwuma yi a ne hawo nyina ne se sickle cells no ebi ebaba be wie wo so na no na ebasa na beda woni so yellow ema waposo nyina na etutu oye wo hwea enye yie wunyini mo no na ato ape mese bra Adea Herbal Clinic ye ma 5 days pe sickle cells no yesa atuase ede amount mese oba ne bema maware no sofo se on de on pawudu akeka
otimi ehia so because mko ye test no yesi mu nyina mo ye SSR bomodin se odi wani ebekire Adea Herbal Clinic ho ne ye test no papa mu ede amount ya hwe asayare no ede afiri so afem betima aware na mo won so amoma no omo ade omo afiri SS no ho obi ta busa se na mo ye ne sen eda papa bi ba wo se wono wonim science mu kakra eye den na SS ebetima ko AS anase ebedane me pa chaw ono abaye no odi hu adanse se ampa SS no etimi SSI edi free SS no edi ba AS any other black groups ahodo no ebe yie na etimi yie na enye wonko ne de wo hyase aye ya mafoforo pii ya adanse no eguso a ekoso na yare na tiatese na eguso a ekoso ntino na ese fata se da ne ebebo hu dawuro ne akyerekire mu akire omanfo no hu hia ne gidie ewom ne ahotoso e woso se odo ho beto Dr. Abe so na oba secretary yade no enya de se ebetena wuso ebiem da yaka se Adea Herbal Clinic de wayaresa eno ne anigye na no ane ahoɔden eti na ya ma me besi ne ho dendenden a obeba otibi trase fra no pakosi anwumre me so no amu eya dansedie ede mani nro ene na yaresa etu odofo ye ka ne sei a na oso abɔ ho so atu anamon aba na oba me se umi abedu aso ye ho a ye hwehwemu ne wieni ehu yare a ye de aduro kan wa nya de se yare no ebekɔ na asan aba biem prostate enlargement yesa ewo Adea Herbal Clinic ho test ni nyina no ye ene kwa de hwemu na sa be dadi se prostate no eno so ye heredity eti abusua no ebi wo mu a odofo usu betimanya bi okọ mpani fie so fraduanan ekọ no so no eno so akonya no ho se usu ubetimi anya bi ni nyina se fashions ahodo a ye kan nyina no ebi ana how ebra ya urethra no prostate no emu ba bie na akomia no ebasa odwonso sem no enya de se etimi ekoyie afei bampo a emmo wonka ye ede adunguase ene ferie na eba mepa cha tuanamo ebra Adea Herbal Clinic na yenhwehwem emfa emansuso so ni bi ne se odwonso no eba emmo nka ye afei ubedu dwonso bia no na wase ho dada woda utimi dwonso ebro emprensa ene emprena ekoni prenum so a enye saa ne kwan papa no kanipa de anwumre ana wada no mpo no wadwonso abro so a ene mienu damu no eye enanum eko emprenum eko emprensia so na wodia no ebro saa na se ohaw aba ho Adea Herbal Clinic ya jebre aye krado se ye hwe wani magye wa tu se odo ohaw we ebeba be chekire wu se fa kire doctor eno achi ne doctor be nhwe mu na ohu ohaw na waso ano ede ama enye ade a ebetete wo na de wakọ wom so ohunu ano ntem ana so ohunu ne ntem na de ba me so ano ma wa na emom eche no na ne sa ene ne ko no ye den ede ama ye to nsa frew se enkuda ya etete wo no ye Adea Herbal Clinic na besa ede ama wa kotwampo no unhu bi ewo nipadua na ni bomoden se obefre 0243 345 392 0506 460 208 ene ma chiro yaresa efapem yare efapem ne de ba mesi fashions ne moa eno ana ekuyen obi enhu ana wanya nim defo am na moa wa odofo obenu madura na odi ewu eti anopa ye gina so aka cho se yare biara yesa ewo Adea Herbal Clinic enim defo ne wo ho brane anya hwemu no emfa maw na enu achi no mese obede ho afiri yare wanyina akwankrompo no ebekọ ama ho ato adanse na ekoso etu so bra na fa ho begim tano so apatrapa new site eho ana ebutu a anopa ye to nsafrew ni ahwe o yare ede ama honhom yare enso no yedi ho asem ewo Adea Herbal Clinic me bai empaibo no ahyase den doctor nkasa ene di animu a ohwe age adom no afri twedi ampon ho na enu achi no wi a ode aduru akan ama wo so wanya wa hoto yarefo na kasa di ho adanse se ansampo na empaibo no bekọ wiye no na obayaresa no wanya mu be 90% ni aka ne de okohu doctor na se wafa no fara eti 0243 345 392 0506 460 208 Adea Herbal Clinic there yese wayaresa enua enso ne yenso ya hoɔden yeto safrɛw sɛ anɔpɛ bɛba fridwada ekosi efiada nonso ekosi nonan ya krado se yɛbɛhwɛw na yahwɛ oye na so onya apomden atena ase wasa tiasefo asase so ɔmanhene mobrɛhufoɔ meda wase se wakasa fam mu mesrɛ sɛ ɔbɛto magidie mu otu na mɔba so yɛ hɔ nso a wadi akyire abɛsa on yare ɛwɔ Yesu dim ti amen.